sialaw na Sewen Kapakap. Sandukan sa Swan Paron Pehres Pedrus. Kapakap. Sa siupanet, sa Kapakap. Sewen scores lamalak. Court limpok. Court kukurmao. So paisa kasanet yaw taban niwa wansi. Kelahngen ko sa scores. Sa pulimong kasanti yung kis, may sansalan sa kis mo. Singka kayo Pehres. Now 10% senior pastor. Pasendan Kaunda. Amelen, singka kayo watok sen sa pulimong limpag na. Kelahngen ko sa scores na. Sinin kaping sa pulimong kasanti. Amelen, kaping ilap. Sang inasin kagan ko natin na-arrange yung parang kung yung papalikis so sa kis, kaukawit kis, kamkamarayin kis isilal torano me risak tuwaw ang December ang bari kita isak tuwaw kailangan na ng pilikis sa kis maso ko may main sa miskos sisuwaganan ko natin kailangan kong tapos sa kran kasampal ranores kasi kagan sa kasamanta sabi mo muling pa pang kis lanan ko mo naiingin tuwa ng katalto sa bumi Jesus Christ kung naman sa lapola pwili kis kailangan ko misal pakisya na yun si in Ras Sarawi na im Sarawi sinpusi ito rin na senior pastor sabi mo peneinei orang akan pilih pasang kis sehingga diuki benar sabuli mo limpak ikumin kosoneti sabuli mo mocho dan kagan diuki benar Kelahngen ko sa skos ta kala tong Kaunda program sa kalwa kawit pupul ta kamililin ko mo yung kanang Pilipinas lawas ay kayo sa gala sabuli mo pasang yung kis sabuli mo program na sa Kelahngen ko sa skos kung suwasa ito isang koros man umiyaw na ako pintuan Mahsen Kolkan kapiligila sa buong Ras Sarawi peneinei Cornelius pastor Kelahngen ko sa skos kung pilikis lausan kayo sa kung Kaunda lausan kayo sa kung kalwa kung kamaray kung Kaunda lausan kayo sa Kelahngen ko sa skos la kalapa yung mga diskoros in sansa kasi ang kubur koros sibikanan sa gusto sa sigaragin ko mo ilang kabay sa mga Diyos so sa Jesus Christ Skay na lang na Ras Sarawi Masasi wasang kawid akan sansal na bukan kornet karyaw iresiksik irelaut isa karyaw iresiksik isu lelaisan karyawan kornet isa karyaw iresiksik isu lelaisan masientiar tasasiyaw kipana na masani pwili enter akala ila tial kapriyamo ikupas may Kelahngen isincek temetek kis koyang ni paliwar dikam cek and setan men kamakam o kacuyeti akalakla pak silipak ya uncing Kauno Koahs and kecikisang ya sincek siset kecing sapeng ya Mahsen Kelahngen carongo manaman kin sansalta melen ren meluwaj akan imay kin perenki o suweki luwaj akan yen kin bem manaman and Christ ray eri imay perenkita niyay kin sohmwahu niyay kin sekeniken la niyay kin tiar akwal o kamakam o lokolok pwede Christ
peneinei kin duwet, yeyan so meikin Kelahngen. Kelahngen kauno paita wat-watan sa Mahsen. So gismes as kainala ng sawas, the Mahsen, Padahk, lalu kaya nga sa si Padahk Salmo. Kelahngen program. Sa pasien sa karatan, wow, kaping, ayaw, wangin sa saspos, wangin sa senior, era peneinei koahs, sa unik, may upan na bang kubra na sa senior, masih kubra kan may minitaw kiriyaw nga tang sa pasel. Asasi wesahn kawin in oral life. Na irahsipwi silu we isu apa sinchap kamatak kiskoyan ni paliwar. Na pleto rasa to resasi songa na pal makililong sasi amanaman sola. Nana sasi ang liltiya mapal sasi ang kasamanta Elinchak me esasi songkomor Jesus Christ Irahsipwi kini anso me alugulok te bola sasi en kabel sasi panane in kalaweti songkoros sasi en kakensa tuweti epal koros leksasi en kedilol sasian moiteng song koros friend paiman kosana taiman uya ong nana sasipo Irahsipwi sa kasala ito pa wamparan Paul sa peki Pak silipat. Peki kauno pak silipat. Pan kekisan kisinchak kisich. Kasala yung sasi panana sasi ke lilti ang apan. Utaan mo kayo kanang sasi yan. Ankin kuburan Kapakap. Sasi yan kakain sa tunas sa taiwam sa masas kos. Pai makak. Iba kakan sohse Jose tagsasi ang kakan sa kuwati kasasi kapal koahs. Sasal pa kasasi wamparon iya pak silipak makasaleto resas paksasi yang ngit-ngitkin na sasi Kapakap. Sasi yang sa pakire sa sas kos Maoso kerwaru kisang esasi kapal en lau en lil utanin kubra tame naman kasaleto risas kare tama patin kisang kapal puresa siksasi yang kamelel pakubra en kaken poita risas peneinei sa siksasi yang patiti yang Kapakap ongi anso koros. Tena irahsipwi tuaw ese kasale tapa. Kelahngen icarengu. Way manaman kinsansal tamelen ren melucaka. Sasian kapangakeng kauno epal koros makililti yung sas. Paiuyak me kaskul, euyak me kakel enemenemen sasi solan. Inanso war momene tama sansal sang na usang kawit esek kasale manaman en sa masasukos nana sa skililti yang kapal parot sasyan kamela labayo uya kuburan kos o ngamen sas mahan kaken kasaleta sa pulimelingan sa pulimen manaman re emenemen sas
Sasi ang Kapakapin. Kauno Koahs sasi usang kawit. Sasi ang kakin. Kaparparkin. Paepal karos. Nana sasi lilapan. Nana sasi sohmwahu. Sasi ang kaparparkin. Paiteri makakan. Sohse sasi. Sasi ang Kapakap ni kakisawas. Kakikawin. Kupura ang kakin sa kapaitan na sasi. Kelahngen komwahsi pa inorolak. Nangay kakin sa paski ang sasi wasang kawin. Kelahngen Mahsen. So kimas as kainala na Ras Sarawi reh. Ang kipan na call silbuke unay sa kisu Irahsipwi. Main senior, muwa ngayon man pa siyang sa katangwa po may sansat. Melal kap nga sa masaskos. Sa kousoan melal senior peneinei sa sasyon yung penay. Sa Pedrus ito, siya sa pulman ko slimpak masin. Pagkata na siya pa sero da ba. Ang sobis may Pedrus pen tatap. May uyaw. Alle orchungale waran chises met me olar puir kumai. En we are met ongni kataman pel. Talen wine words, ye supplement code in a cup, na uya guitar in cha. Pan bak chorus and amai pan kin masang, amai lang kin samtaman. Nagpagitag sa siyan call, nampal na may siya puno, ireo. Thank you.
ng komwahsi da pabulan Kauno Koahs Jesus Christ and pwili komwi Senior Pastor Jose taga sabulmong peneinei yun taga ken pasiumat taga sas parus met iupanapan Kelahngen. Sisiala na kaulin kaimsek te Irahsipwi sasi kapkapensisis. No nampa isek. Nandang marok Sarawi reh kuprongin sangka kousoan orang and there are one pwili ohnek Anson sawas.
Senior, kung kubra na rapangan, last kilay, isang kanipit na saleta. Banga ulian ti Mwomwohdiso, meron sohnek, kwarto rin. Uli sa wasirano, kayo wiyas kapin nila Congress sa Kos. Sabi nila ko sa unti, nagkarata sa singagalupan ng mga isang sirano. Nailel singagalan kanigila Kaudak, na komwahsi, kasampal sa siyuki ka na, Ras Sarawi reh, Kauno pwili hinlaw, na Mwomwohdiso sa kanyang sabi nila Mwomwohdiso. Sinaning kapingkin pa, sungkaros pa ita. Sinsap nito rin yung isak, sungkaros pa ita. Kailangan ng Kauno Koahs. Kaunting komit, isiniya, taga peneinei, taga walparon, sundata, koros, taga aksasyon, ito na resource. Kaya ko liyan tumumutso, ang sogis mate, tama sansal, uya, Kisen es atore muranon. Es isa se kamela po Kauno Koahs ang kakaisa rin. Tama sansa. Apa nakasumpal. Sangin esasi siyak. Sangin tani kayo Cornelius. Ang tani kinunit Sewen. Magkituloy niya. Apa es kasli muranon me. Kauno na Kaunda. Apa tama uyawi sepasengi dan kakan uya me kesemanpen ke kawaw penes kwarto rin resource apa kung kay kubrela na senior pastor tama Mwomwohdiso Irahsipwi patso tan kubrom Rela Kelahngen kamas. Mga kaaleta sawas san Mwomwohdiso. Kaya naman siyang kinay sa kartaan ko kaunting sa Kos. Igay lang na ako. Kakaroon kurkur na dito tayo. Pasang na yun dito tayo mo. Mwomwohdiso. Peneinei. Irahsipwi ohnek. Katulakin ka man, gamlang mo. Naleta ni sope kasan. Sen kapuleway reh mo. Kapingkiyan ka Mahsen. Eslimpa. Karaba kayo may nakakong kabasa na katabayan. May naman sa Mwomwohdiso pa. Liwat mga ito malansin. Nagkakanan. Tisikinay kami narmas. Mosa sila. Meron pa siya. Toko Mwomwohdiso.